Ole, clear to Katanela, Kalolom Levik Chawa. Mimar Tanga, Raltlan-in ya sheten, Tragan suam. May ni somni kumsani somni paruk chundar som panile, Achen Velkhan, Truck AS 11, GCA 6232, Kaltu, Namdong Vaicha, Mimar Tanga, Raltlan-in ya sheten, Lunglei district huam chuang. Thaizol le troi not to in car and suam. Truck driver Saidanin, Thaizol refugee camp. Tlangkong puilai taka mi pahnen an lo phara chiran lo wangin an tinga mi pahni hi an chong ve ngalani paisa dilin an vozuya an nei lo thua an chana wangin Chemin aban le amala te an sat troi not to khutlen ma dewa adinga taka changin azong thlane mi pahni hi adin nabul kongthlanga an tlanlem ve ngala a bag an laksak bag a hian motor document driving license le aputen diesel lakna tura poisa an pek te om thudon danin truck driver dangen kongpoya suam tok driver lo murang cho an muwa thisen satakina buala motora po thisen mutur om noal troi not phc a shroin anen kola sangchal kon police depo an thleng thoine aliam te en kolani nuwa sangchal kon psa an shwai troi not to waimete cho inpun khomen truck driver in ama suam tu te tlan chen na nia soya hian mi pani te hi an zonga ma sian mazolo lunglei dc lamen Raltlan biometric enrollment le thlak an ewangin police in truck driver hi alen tira ama suam tu ninge a shet pakhat chu amua pakhat dang ero amulo zana thaizol wai me hroi tu tenen thaizol refugee kema in tin andap le truck driver in ama suam tu ninge a shet an mazolo anua an shet le danin driver in ama som to zinga pakhat zog ninge ya a hriat hi Thaizol refugee kema om angin in register ba se ser kon lunglei melte om ania he thuzi lightling hian mola ni lawne fil tak le thatak takanam rol henin aswal tok mirap thlak te meang nun rong do hian lom la thina heng te wang hianin mi thatak le mi fil tak ten ming chet pha ve thina ne an mani nampum khanin demron an lole ta thina hetianga solte wang hianen apoi thin tak zitane aizola mi in lo khosa namdang chena in atangin pistol le akai nei an man Mizoram police le Assam rifle tangkop chuan nizan maini somni pakhat khan an thudon bo zoin pistol le akai nei an man Mizoram police le AR ta hian an thudon bo zoi hian ti khwa tlang aizola mi in lo cheng pak udin chena in atangin 0.32 mm pistol silaimu a magazine le katik khai chanman he thila hian Aizol police station a thu boy zeluania choijuene pak udin silai le a kai nei te po hi Aizol psin an kola pak udin he kota shroeniang champhai bethel branch wai main an hom chunga Mizoram mi ni lote an ko khoma an chin chia vek champhai bethel branch wai me chuan nizan maini somni pakhat khan an veng chunga Mizoram mi ni lo ramdang me Raltlan vaile dangte omte chu cherpui anaya mi zanga velan kal khomane he hon he Bethel branch wai me president mingthan sangale vice president sil thazolaten thusain an veng chunga omdan turte ti turre ti lo turte le sarkar phalo thilti anom chuan an veng chunga anom thailo tur thu ten shilane cherpui nei ngal nen kalkhom te hi chin chia vek an nia health department lama tangin atlonin TB test nei ngalane ole khati chen jong khanile phote se tledu te ka video te milo clear saksham thina wangin chunga lom thu ko saya